Međutim, nestanci dece, odnosno u cilju njihove, kako bih rekao, ne prodaje, to je jako teško, nego davanje te dece na usvajanje drugim porodicama kojima je bitno da imaju dete. To su uglavnom bogati ljudi i tako dalje. To je planetarni problem. Nije to problem Srbije, Hrvatske, ne znam i tako dalje. To je planetarni problem. Drugo, u Srbiji sve operativne taktičke mere i radnje preduzeti prema svakome licu koje je imalo u svom dosijeu bilo kakav oblik koji je povezan sa pedofilijom, zlostavljanjem maloletne dece u cilju seksualnog iskorišćavanja i pre svega ljudi koji su se bavili imovinskim deliktima tog tipa, koji se bavili otmicama, ucenama, iznudama. Znači svim onim ljudima koje je stalo da na najnečasniji način steknu određeni profit. Da li su to moje kolege uradili ili nisu, ja ne znam. I najbitnija stvar u celoj priči što nije nađen nijedan posredan ni neposredan dokaz u celoj ovoj priči koji bi vezao ova dva čoveka koji se terete za krivično delo teškog ubistva.